yarabiswe gukina muri Barca ni privilege uri we kandi tutabeshyanye uko tubona ko Inter ari ubwato bwatobotse butangiye kumanuka gake gake n'abakinyi barimo barabibona. Iyi apoje bagize yo kugira kuri finale ebyiri za Champions League mu myaka itatu zose batsindwa umwaka uta ntibyagutungura batarenze League phase kuko niba ari equipe ishobora kuba yasezererwa n'ikipe yo muri Brazil ifite abakinyi bafite imyaka 42 ifite abana abantu 37 ikaba yagukinisha iminota 90 utatsinze n'igitego muri ikipe bakayitsinda ibitego biri nka kumwe Mari City bitatu iyo match yabaye crazy nka kuri hari igihe ushobora kuba wa defana nawe ugahita uvamo cyangwa ikipe ikakudefana neza ukagira ariko ni gute utabasha kwinjiza igitego ikipe yo muri Brazil ifite abasaza bari muri defense ufite byitwa ngo nabataka beza bari ku mugabane w'Uburayi. Inter de Milan inyuma yo gutakaza umutoza akaza undi mutoza ni wabonye ko nayo yideklara kizagura abakinyi benshi baza kubanza kuko ifite abakinyi benshi bari prisage abakinyi bafite bamaze gukura kuruta abandi bose. Ntekereza ko umukinyi mwiza urimo agiye kwa Barca kurubira imirazamuka kuko Barca umwaka uta muri Champions League izabiri serie kurutwa rimwe z'umwaka ukiza ko nk'igikombe cya champion birashoboka ko banaregeze kuko bagitwaye bagashyira imbaraga kuri Champions League kuko bamaze imyaka 10 batayitwara. Hanyuma azira akurikije Bira cyangwa se umusaruro wa Denzel muri Euro, Denzel mu gikombe cy'isi bavuga Ubuholandi, Denzel mu kipe ya Juventus nako ya Inter de Milan. Imikinire ya Denzel Dumfries mu buryo reka mvuge ngo ni ndamwita right back buriya se cyangwa ni byose ni wing back kamwita wing back niko biri buryohe ikene nibagiye kuvugaho n'amafaranga bari kumuvuga miliyoni 24 biragurika cyane kuri Barca ibyo byumva vuba. Imikino ya Denzel Dumfries mu bwoko bwa wing back tukunda kumubonamo no umukinnyi wafite nka muri system ya Barca ese no umukinnyi uhozaho cyangwa ni saison nziza agira ubona gasubira inyuma. FC Barcelona umwaka ushize abantu bagiye babona Jules Koundé yagize ikibazo cy'imvune bahengeka Garcia umusore usanzwe ukina umutima wa defense aragerageza pe ariko ntago nyine ari right back no defense umutima wa defense yongeye kuri no musore Denzel Dumfries no musore w'imbaraga nyinshi ni umusore mu by'ukuri ufite statistique nziza siritu yataka shaka ibitego mwaka ushize muri match 47 tute competition ibitego 11 assist 5 yari hejuru cyane abantu bibuka n'uburyo yabangamiye cyane Barcelona muri Champions League se yagize bari mu bitego 4 se muri 7 bayitsinze na sazo yari yabanje ubwo ni yabanjirije umwaka ushize yari atsinze ibitego 4 atanga assist 5 mu by'ukuri mu myaka maze nibura muri Inter 4 urabona ko mu buryo bwa consistency kuri rwego rw'umudefenseur ibyo atanga nago ari bibi cyane. Ni n'umukinnyi wamaze kwidestinga muri equipe nationale arimo arakina muri iki gihe iminota myinshi arayibona ubona ko Ronald Koeman amwubakiyeho cyane ku ruhande rw'iburyo. So Denzel Dumfries kuri style de jeu ya Barcelona birasaba ko bagira ibyo bigomwa bimwe muri bagira ibyo bigomwa ko ngiye mbona ni mwiza offensively cyane ariko cyane rwose FC Barcelona mu buryo bwo guhererekanya n'ibindi simbona ari umuhanga cyane muri byo. Ndi tujya muri phase ya build up possession Denzel Dumfries ntago njya mbona ari umuhanga cyane muri ibyo ngibyo atazi gukina mahone one on one zari yamenya kuko abashaka aho yirukanyira amaprofonde n'amaspase kandi ngiye yirukanyiramo ariko nuvuga ngo in terms of build up nubwo mbona wenda Hans Flick ubundi Sadera iyi Barcelona yaje iracyakina TikTok iyi Barcelona Hans Flick iracyakina TikTok cyo ngiye gukurikiza aho ya ntabwo ikibikina ubona ko Hans Flick we ari so direct uruhande rw'iburyo si rwo rwa rw'iburyo n'u Rwanda kuri wing ni rwo rwa Lamine Yamal Lamine Yamal kimwe mu cyo bamunenga usibye ko wenda batakivuga kuko ari muri prime Lamine Yamal ntabwo ari dynamique ntiyirukanka cyane mu kibuga akina umupira muri zone imugezeho ko none asubira inyuma muri cya gihe cyari gifese kimwe batukagamo ba Vini Rodrigo na Mbappe bari mu rutonde rw'abakinyi birukanse ibirometero bikiya muri Champions League mu bakinyi batanu ba nyuma
barimo na Lamine Yamal mu birukansi metero bike muri Champions League muri League Phase bivuze ngo uzanye Denzel Dumfries byabisobanuye ko uzanye Trent kuri Sara wa mu right back wegera umuwinga ku buryo umuwinga kuri birometero bikeya ajya kuzana umupira Lamine Yamal akaguma muri zone inyuma zone imbere Denzel agasa nkaho nawe ahera kuri hafi na centre ajyana umupira imbere agawusigira Lamine Yamal bagakuruwaza amawana on one akaba yamupasa umupira muri profondeur hafi muri kona Denzel Dumfries akaba yawugarura Lamine Yamal akavinga deuxième pot hanyuma Jules Koundé nk'umuntu wakinaga kuri kabiri waragiye mu mutwe wa defense akaba afite consigne zo gukuvura rwa ruhande rwagiye nkuko tubibona muri Liverpool ko Trent aragenda ariko umukinyi uri muri central defense still aba afite consigne zo kujya gukuvura aho Trent yataye aho yabaga yataye kugira ngo equipe ikomeze defense ikomeze yatakire kandi rw'uburyo kandi nkuko tubibona hamwe mu hantu hadahinduka mu mpande ha Barca ni kuri Lamine Yamal nkuko no kwa Liverpool kwa Salah hadahinduka kuri uyu Hans Flick imikinire mbona idashingiye kuri TikTok cyane ahubwo ishingiye kuri direct football ubundi ugakoresha ubuhanga bwawe mu bijyanye na control ya ballon then mukaba mwabyara igitego nicyo cy'ingenzi kwa Hans Flick kuruta imikinire niko kuri ariko ubwo in terms Barcelona yakeneye ka balance control muri je so umuntu wabafasha cyane ariko nanone mu buryo bwa offensive ubundi se kabaze karite bamukeneyemo na defa afite ibiremereye cyane nibi karite afite karite afite nizo zikomeye kandi nizo zingenzi cyane kandi Barca se equipe ya menace cyane se equipe isufura kenshi si equipe yo gusufura ni equipe akenshi gucanaho umuriro uko waba ubishaka utabishaka ubona ko Hans Flick tide ku yandi ma equipe bahura nayo abayifuza yuko yimpoza umupira iyo agakina so kuri Denzel yaba umukinnyi mwiza ariko nyine iyo defo yo yabihari kuko ubona ari très offensif buriya Jules Koundé afite uburyo ni umusore w'umuhanga kuri ballon technique mu mujya mu Jules Koundé reva ariho intamuzi ya guhererekanya umupira kudatakaza umupira ibiki kuri Jules Koundé ari direct kandi na system ya Barca wendi shobora kuba amaze kuyumva ariko wenda vuga Denzel kandi yingiza ni Jules system ya Barca shobora kuba yamugoramo kuko nanone Lamine Yamal si umuntu uguhereza ntabwo agufasha mu buryo bwo kudefanda umuntu kugukuvura umva hano umuntu wemera ko mukinana ejo bundi ngwino mfasha kuri wing Eric Garcia yaravuze ngo he made me run a lot ngo yatumye nirukanka cyane ngo namereze umupira wo guhindura imbere y'izamu ndavuga Lamine Yamal kuri akuna heza uruhande kandi akawihindurira Dumfries ari umukinyi ukunda guheza ruhande ashobora kujya bishobora kutaba byiza 100% ariko nanone kumba nekereza ko mu buryo bwa dynamique no buryo Hans Flick yifuza ko equipe ye nekereza ko mwaka utakinira Lamine Yamal mo yataka cyane agera muri box na travails mugarura hanyuma ubwo Paris imaze gutangaza ko urugendo rwabo muri pre-season bari mu Buyapani ndetse no muri Korea y'Epfo 13 z'ukwezi turimo abakinyi baraza muri medical test banza bareba bari ibito byinshi babyibushye mu Japan no muri Korea y'Epfo bagiye gusarura amafaranga hanyuma 14 nibwo batangira imyitozo mu buryo bwo official 24 z'uko kwezi barafata indege baguruka bagende 27 z'uko kwezi barakira na Viso Kobe Serko Benandre Siniesta hanyuma tariki 31 z'uku kwezi yayivuyemo kera cyane ubwo niko ari we wamenyekana muri equipe naho mbona mvuje Andres Iniesta 31 z'uku kwezi barakina na FC Seoul ngiyo gahunda FC Seoul simwe ya Jesser Lingard FC Seoul muri Korea Jesser Lingard hanyuma mu mikino y'abagore bari kubanza kwibukana bwo Diego Jota ariko Espagne bwiye Portugal ati ibyo bintu byari byo kuba mwaratwaye UEFA Nations League bine ku busa Gonzalez 2 Lopez kimwe ku nota 7 na Ballon d'Or winner Alexia Putellas ariko ahitana Bonimati ntarajyamo ariko irabiri ahitana Bonimati se bura kuri bench eba neza kuri bench arimo na tana Bonimati kuri bench ntabwo arimo ahitana Bonimati muri equipe nationale
aba yambaye mediateur utwara Ballon d'Or cyane afite ebyiri ziherereye cyane. So nibyo ngibyo 20,400 kuri YouTube yacu, ubwo turagiye ariko mushaka mwakongera mugakanda subscribe. Ni Magic FM 90.7 Rwanda. Ejo ku isaha 3 z'ijoro kimwe cyakane kirangiza Fluminense Al Hilal, match y'umupolisi ndavuga Danny Makeli, umupolisi wo mu gihugu cyo Rwanda arasifura umukino. Ese n'umupolisi wo mu muhanda cyane umupolisi ufata ibisambo? No umupolisi ari mu mujyi Amsterdam. Umupolisi kabisa Amsterdam hariya. Umupolisi nande big ibisambo. Ukora kuri tele. Ubwo ejo saa 3 Magic right now.